hi yin'wana ya misava leyi vuyiseriweke eka vinyi va yona. Purasi leri ri na kwalomu ka madzana-mune ya tihekitara naswona ri tise nhluvukiso eka vaaki ndhawu. I purasi leri byariweke matsavu no fuya tihomu. Leswi a swi xaviseriwa mavhengele lamakulu laha Afrika-Dzonga. Hi swihehlo swo onha no yiva hi mitlawa ya swigevenga, purasi ri boheke ku pfariwa endzhaku ko lahlekeriwa hi mamiliyoni ya tirhandi. Vinyi va purasi va hleketelela leswaku purasi ri onhiwa hi van'wani va vaaki lava nga na mavondzo. Once the first harvest supposed to happen, those people came with buggies and private car, harvest all the production. And again, after the first production, we again do the second harvest, and then they came again and do the same, which you see now as we speak. We have the chisa chilies still in the grass here. This is one of the products we were supposed to send to the market to give the income to the community in large. Mukwebo u vula leswaku a ku se khomiwa munhu na un'we hambi leswi va nga mangala emaphoriseni. They continuing doing the same thing, but we continuing to report cases to the police. Unfortunately, we didn't get any assistance up to so far. We might have plus minus 8-9 cases in place, which were reported. None of those cases were attended to. Maphorisa va tiyisisa leswaku va karhi va lavisisa milandzu ya vukhamba no onhiwa ka nhundzu.